ассалому алайкум дӯстони азиз. дар имрӯза видео хонаҳои фурӯшӣ ва квартираҳои фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бо хабар мешавед нархҳои хонаҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозира обуна шудагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монандро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктон мо шумост. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонаворро сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд 130 000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ. якхонага квартира дар сеюм ошона қарор дорад. 33 квадратный метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 4 ошонага. хонаро сирочина фурӯхта мешавад. нархаш 130 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, духонага квартира дар 4 ошона қарор дорад. 50 квадратный метр. ремонти хонаҳо миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. дар наздикӣ мактаб, роҳи калон, садик дар наздикиш аст. нархаш 220 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон. духонага квартира дар 7 ошона қарор дорад. 40 квадратный метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 9 ошонага. дар наздикӣ мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 285 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 8 микрорайон. якхонага квартира дар 3 ошона қарор дорад. 42 квадратный метр новостройка аст. хона без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикӣ мактаб, роҳи калон, магазин, аптека дар наздикиш аст. нархаш 239 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 104 микрорайон. якхонага квартира дар 2 ошона қарор дорад. 40 квадратный метр новостройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 4 ошонага. дар наздикӣ мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 270 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад.
اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در شهر باختر قرغن‌تپه 7 سوتیق زمین در خانه آب و سویتش در نزدیکیش است. حجتاش 100% است. خانه ها bez ремонт коробка است. گردش محکم است. درختای میوه دهنده را دارد. خانه را فوراً فروخته می شود. نرخش 150,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. خانه فروشی در ناحیه خراسان 6 سوتیق زمین 5 در خانه آب و سویتش دائمی هست. حجتاش 100% است. کухні، баня، حاجتخانه، دگدانخانه هم دارد. ремонт خانه ها زمانوی. همه خانه ها یورو ремонт. گردش محکم است. درختای میوه دهنده هم دارد. خانه را سراج فروخته می شود. نرخش 300,000 سومون. کسی خریدار انیق باشد با ارزان هم می شود. وریانتی علیشی هم هست برادرو. اگر شما خریدار باشین زنگ زنید با معلومات بیشتر را از صاحب خانه دسترس کنید. دوستان عزیز ویدیوی ما با آخر رسید. اگر شما لایک ماندگی نباشین برای دستگیری کردن ما در ویدیو لایک مونید و فکراتون حتما در کامنتاریا نویسین. در ویدیوی آینده اگه خانه فروشی کوارتیرای فروشی را پیشکش شما کنیم شما حتما فکراتون در کامنتار نویسین. ما فکرات شما را میخونیم. اگه جایی که شما گفتین ما همونجا در ویدیوی آینده دسترس میکنیم پیشکشی شما میگردونیم. شما دستگیری کردن ما را فراموش نکنید. در ویدیو نوار لایک بگذارید و ویدیو را پدیلیت کنید. هزار رحمت برادرها برای دستگیریتون برای لایک مونیتون. الله نگهبان همه شما باشد. خیر دوستان عزیز تا ویدیوهای آینده. خیر.